Minglaba, welcome to Myanmar. Today we are going to learn nga. The letter name is nga. The letter sound is the same nga. Say it again nga. Okay, one more time nga. Very good. Now let's read some example words of nga sound. Listen carefully and repeat after me. Nga ngayauti. Nga ngayauti. Nga ngayauti. You know, ngayauti is chili. Nga nga. Nga nga. Nga nga. Look at the picture and what do you think? Yeah, nga is fish. Nga ngua. Nga ngua. Nga ngua. Ngua is golden shell of flower. Nga ngampiayi. Nga ngampiayi. Nga ngampiayi. Ngampiayi is fish sauce. Nga ngo. Nga ngo. Nga ngo. Yeah, you know, ngo is crying. Nga ngong nge. Nga ngong nge. Nga ngong nge. Ngong nge is quail. Nga ngao ngang. Nga ngao ngang. Nga ngao ngang. Ngao ngang means gold. Nga ngui pala. Nga ngui pala. Nga ngui pala. Ngui pala is silver cap. Nga ngai. Nga ngai. Nga ngai. Ngai means sleepy. Nga ngapyoti. Nga ngapyoti. Nga ngapyoti. Do you know ngapyoti? Right. Ngapyoti is banana. Nga ngok. Nga ngok. Nga ngok. Ngok is tree stem. Nga nga. Nga nga. Nga nga. Nga is goose. It is quiz time for you. Choose the letter nga. Leave your answer in the comment. Look at the picture and listen carefully my voice. 1. Ja'u. 2. Ba. 3. Tea. 4. Nga. Which one is nga sound? Leave your answer in the comment please. Now you know the name and the sound of the letter nga. You also learn 12 total words that start with the nga sound. You try so hard. Thank you for learning Myanmar and watching this video. See you in the next lesson.